Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje sintaye ndenda ariko muri make ngashimira Imana. Magazano shimira Imana kubitangaza iriko inkorera. Novuga ati umwaka urangiye n'umwaka ntogira ko ndawita w'ibyishimo. Ariko imbere ya byose mbanje gushimira Imana mu ijuru yavyemeye. Ndashimira Imana cyane ku bwa apotre intumwa yacu. Komera Imana amashi menshi. Yambaye hafi. Nukuri ko sayi tugenda mu bipa gusa kan telefona azikongira mfi. Nari mbaye mu buzima bubi sa magara meza ariko shima Imana umunsi meze neza kubw'Imana ubwanje sinitahuye imyaka iheze yose nkitati iheze yamegera ngwaye merewe nabi abarozi banmerewe nabi cyane ariko ndashimira Imana kubw'ivyo ne nabw'Imana ko nzoyishinga intaye kwibonane uyu mwaka ukindi imyaka yose nabandi mu bitaro ndashimira Imana cyane nubwo nagiye mu bitaro ari ibintu Imana yagiye ikora ndashimira Imana kubw'umuntu yaragwariye hepfo yacu yaragwari umwana amaze igihe atasha kwitwa leta bari bagoye ko n'inzu abana ari bane babiri barapfa abandi barasigara ariko araza arambwira ati abantu baza gusengera uzabwire bansengere nanje igihe vyogenda neza uramurungitse kugirisha igipimo ahandi ariko baramusengera bagiye aciza kumbwira ngo wa mwana arakize ico ndagishimira Imana shimira Imana cyane yo mwijoro iyo yampaye ubuzima je barandoga Imana nkwe kumurozi ico ndagishimira Imana ndibuka intumwa imbarira ndi hano hari mu rwake arambwira ati Imana yagukuye kumurozi ivyo vyari ngitangaza kuri je avuga ati ivyo ntivyokunda ariko gari umunsi nta murozi arasubira kumpangara ico ndagishimira Imana yo mwijoro ikindi nshimira Imana cyane je hageze igihe nimvira kwiyahura ndabitegura igihe kirekire biranka nkimvira kwiyahura kandi cyo kweza ndagifise ijuri kambwira mutima ati we ni wiyahuze ico uraza gukomereka ntupfa rondera ikindi kintu cyo kunyarutsa cihuta ijyo twindarigenda gihe kirekire ndaza ku mukozi w'Imana bwa ati je ndafizwe umutima rimbwira kwiyahura arambwira ati n'abarozi aransengera shima Imana ko ijyo ryavuyemwo je nagize igihe mbura amahoro umutima nkumva umubabaro hageze igihe je nze gushenga nunamye niko ndasenga nkumva amarira ariko arakoroka ariko uyu munsi je sinisobanukirwa ndashimira Imana cyane kuba meze kumbona n'ubuntu bw'Imana nkunda kubwira abantu ati yataye pantasi muri mwebwe abantu benshi atari kumbona je ni mu minsi y'inyongera renda gishima Imana cyane kanyongeye iminsi nkabandi mu buntu bwayo Imana ihabwe icubahiro cyane komera Imana amashi cyenda mwibuka za ngaha avuga amafisigo amujya amahaha umutima umutwe amaguru nta hantu na hamwe yagira hazima murabona ko ari umusore w'inkomezi ariko nta hantu na hamwe yagira hazima ku mubiri wiwe ni kuvuga haba ari nk'abasenzi n'abakozi b'Imana bose aje twaca tumenya ko dutegerezwa kumukoranirako vy'ukuri ariko avuga amajambo nk'ayo gushimira Imana ni kintu Imana yakoze gikomeye cyane kwivuza yivuza amafaranga yivuza umubiri wose yivuza ahantu hose bakabura ingwara ziteye ubwoba zikurikirana yarabiri yasho agatogota umukoze kukamenga avuye muri douche kandi ari yasho kandi yicaye ari ngaho Imana ifise amaboko twongera Imana amashi Imana ya repentance